Mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote, kama kuna mtu alikula hiyo pesa, ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Ndio? Hakuna maneno ya kubembelezana. Pesa ya ng'ombe ya mtu ama aliuza shamba, lazima arudishiwe pesa yake. Lakini hapo mbele, wakati uchunguzi itamalizika, mimi nitaona vile tunaweza kusaidia wale watoto ambao wamehusika na hii matatizo. Ndio. Nitaona vile tutaweza kuwasaidia hawa watoto, kwa sababu ni watoto wetu na ni watoto hawana hatia na ni watoto innocent. Si ndio? So tutawapanga vile tunaweza kuwapatia scholarship ya nyumbani hapa waende wasome ndio tuweze kuendelea na mambo yao. Lakini sio kumaanisha kwamba wale walilipa pesa watahepa. Hawawezi. Hapana. Sio kama naelewana. Tuko pamoja. Kila mtu jita tuko nikina mkini bati. Osio kwa leba mapema. Osakia. Unaona? Huwezi kubali hiyo story, mimi siwezi kubali. Kwanza wanatuletea aibu. Ndio. Ni watu bure kabisa. Ama namna gani? Wanatuletea aibu. You know? So, lakini mambo iko na polisi, mimi sitaki kusema sana, tuendelee namna hiyo. So, asante sana, Mungu awabariki na wapenda.